Aizawl East 1 Bialtu MLA Minister Pual Chatea'N vo in khan Ruihlo Ngaite Pual camping Neihna Hmun Student Camping Center Neihna Youth Recreation Center Falkland Tlawh. Minister Puchate chuan camping buat sa itute akoma Ruihlo Ngaite en kolna ko ngamalak zel dan tur le sarkar nena rongbol ho dan tur te ansoi hawa Minister chuan Ruihlo Ngai en kol chu aulai lo hle ti te thoho na le chanrwal na tel lo chuan ne thei ani lo ti asoya chung ko atangin bultan tharle atul thute Ruihlovin alati boy velo thang thar te a zirtena pek tam atul thute asoya camper te po until te chinte ngeitum na tak tak nei tura cha in biak ina kal tama pathian be pop tam tura fuin nun hluya kirle to lo turin do sakna ahlan Synod Revival Committee buat sa Ruihlo Ngaite Pual camping hi Synod Camping Center nei boya chau nei tura ruah manani a camping chantira mi sang khatsuangan luta camping center a hian anlen tak lo wangin Falkland YRC ami engamazat sonani a camping hi revival team ten pathian thunen uluk takin anom chila Synod Hospital tengin doctor le nurse ten uluk takin an vilbok tundin huna Synod Camping Center a mi za somni palila omin YRC Falkland ta mi za somni pakhat an la ombok camp hi meninga a nei chanani a juninga thleng nei tura ruahman ani Forest Minister Pual Chatea'N Ruihlo Ngai en kol chu thil ol ai ani lova thoho na le chanrwal na tel lo chuan ne thei ani lo ti asoi Aizawl East 1 Bialtu MLA ni bok Pual Chatea'N hian vo in khan bial chung CPR nei boy Synod Camping Center le Falkland Youth Recreation Center a Synod Revival Committee in Ruihlo Ngai te Pual camping abuat sai me katlo a camper le amhuna en kol tu tenen malak zel dan tur le sarkar ne na rongbol ho dan tur an soi ho ani Hmun pahni atlona hian Pual Chatea'N chuan Ruihlo in Mizoram ati buaizia an shecheva tun lai tak phei chuan rammi pui ti ti berani thu asoya nu le pa lungai nan ruma ram shwai tu tan po thatha haulawa be angai te hial ti asoya Ruihlo Ngai te enkol chu thil ol ai ani lova thoho na le chanrwal na tel lo chuan he thei ani lo ti soin chung kwa atanga bul chan thar le a Ruihlo in alati buai ve lo thang tharate zirtir na pek tam angai ti asoi CPR nei boy Synod Camping Center a Ruihlo Ngai Pual ke ma hian atira mi sang khat chuang an luta an len lawa wangin Falkland a YRC a engemuzat sonan ni a he camping hi Synod Revival team ten pathian thunen uluk takin an omchila Synod Hospital atangin doctor le nurse ten an vilbok tundin huna Synod Camping Center a mi za somhi pali le YRC a mi za somhi pakhat an ommekani Puldung